esta será breve, no ao mesmo tempo, se apura oficialmente, e tenha competição corrida na momentum dela. Dia, kemudian antes tahu Kusuba komunitas sini memang memberikan sorry yang kau tukari kita lihat ke semua ya tidak. Ya, sekarang kata ampun tu kesusahan. Itu abonan hati kata itahya itu dia patung jadi tapan balik. Yang penting hidupnya buat saya oke abon nanti ada. Dia, ya agenda primeiro, nanti convida ita voto, atu galeng abri, pode loke oração no horário manik dane. Ami convida o respeito senhor Cis Boa, atu dirigita e oração. Depois de oração, itu se aplik meti na fati, pode cantar hino nasional. Ave Maria, graça para Deus, vós, número de vós. Kita vós dia Deus, Jesus, kita vós anjos dia Deus. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória Padre. Si abri meeting party, boleh kata Suba, itu abri. Viva Timor-Leste! Sidau. Viva Timor-Leste! Viva Timor-Leste! Viva Proclamação da Independência! Viva Raiva! Obrigado, itu beletu. Ya, e tabela tour Vila Vale. E a parte primeiro, ita se
Rona Relator Ibadah, si Presidente e Comissão, também a me convida diretamente. Presidente e Comissão, no, o mesmo Presidente da Associação, vou dizer ele, Relator Relator Ibadah, vai ter a competição. Obrigado, Babiba, nosso protocolo da Bela Comahau. O Luc Nanai, ita auto agradece para a Roma, tambah rasa benção de forma ita, o norong ita halibur hamutu kini. Segundo, akarak for respeito para sua excelência, primeiro-ministro, Abo Karala Sanano Gusmão, nebe marca a presença e a fatinha dele, hamutu ko ita. Por respeito para sua excelência, ministro Obras Públicas, nebe marca a presença dele. Por respeito para presidente da Função Pública, nebe marca a presença dele. Respeito a sua excelência, presidente da Autoridade de Raiwa, o coronel Z2, nebe marca a presença dele. Respeito a sua excelência, comandante UPF, nebe marca a presença dele. Respeito para comandante Pintel Raiwa, o membro Sirahuto, nebe marca a presença dele. Respeito ao comandante FFDTL, componente naval, fortalezas, nebe marca a nossa presença dele. Respeito, bem-vindo e voto especial para Maluk Serenebe da Indonésia, upang ke Fatambua, nomos município Cofalima, apa Vicente Mabusi, representa a Associação Corrida Cavalo Suai, nebe turi a fatinha dele. Boa tarde, vai ter voto. E aí, evento dele, oportunidade ida, objetivo, presidente da autoridade, Fobivan, oportunidade, Fofiar, Associação Corrida Cavalo e Cusambeno, nomos kudanai sira e kusi para tu halo competição. Amores fale cultura competição corrida cavalo, nebe biala sira husikela e temponário. E o kusi quase tinam naru laia competição idane. Também idane inisiativa usia kusuang hari associação idane parceiro ao governo. Raiwa para tu amores fale competição corrida ne realização de desporto comunitária e o kusi. Nomos e a futuro Hanoi para tu sai indústria ida e a Timor-Leste, indústria kuda e a Timor-Leste, nomos e a NTT-NLR e a nação vizinho será o yang sa para desenvolver animal estimado kuda ne tulung ita para tu baya competição ida anima ita nune bele ganha atividade econômica selo nebe mak semai por exemplo mai nonton bela só saber taumina ia gasoil taumina ia motor sosa cigarro sosa botol toto então povo mos bele hetam benefício husi atividade dene também dene ami inisiativa teves para tu hari dene e fating dene notinang dene presidente da autoridade Raiwa via Associação halau competição da Latolona ia fulang maio nomos ia foi na fulang outubro agradece também tulung husi secretário de Estado Proteção Civil lurus na programa como Orsan Lorong desastre mundial se for fiar ba tu no ekusi kuda na inser ekusi halau competição atu anima povo ekusi e hoje ita celebra tang idane para tu bele meeting laço amizade fraternidade cria unidade entre fronteiras idane também iniciativa ne ami convida kupang kefa atambua belu or raiwa para tu halimar competição idane ho kuda ami anoin kata kuda kondo tamamai itu toto objetivo itahare kata kuda bobot ser neve makus Indonesia mai spirit teves ami akusua para tu bela retuil karet ia capacidade ita bela hakia kuda nune para ita bela compete ia mundo industria kuda dane idane ma kompetisi principal ia competição idane ita ia kuda sianulu makhalai hatinang idane começa hoje ita lançamento bato a dia 4 ita hala final kuda sianulo nenulo husi akusi ruanulo husi Indonesia sanulo sesuai representa senhor Vicente Mabusi sira setuil dalang hela sira se mai to ya itina fatin para tu bele competa hamuto koita nune ita bele anima ita bele celebra itina lorong proclamação da independência unilateral Timor-Leste.
Anifo sugestão verbalmente na Fatimba Presidente da Autoridade, o membro SIRA, namos na primeiro-ministro, e ane pensar para ver hatutan amine campo, corrida ne tamasirau condição. Tamasirau condição para tu bele ita halimar, ita zoga hukuda, sirnebe velocidade as, kuda bele harlai sai husikuat. Iti dados zuki ne nebe maketang acidente, zuki ida grave teves, dia ulung kanektora tama hospital semana rua tambah fetal husi kuda halai sai husi lutuni okos. Então, tecnicamente, campone sudah bele util atau bele usa tambah asli. Suzera na fating para atau bele hari kondisang ini para ita bele anima ho itina kuda sira la bele hetang acidente. Agradece ya fating ini agradecemos ba Ministerio Social, Direção Regional Solidariedade Social na be apoio Aihan bakuda na sirang depois sira sita se hala distribuição. Agradece ba Presidente da Autoridade na be fundos ba kuda na para tu bele anime dane. Agradecemos ba companhia Falacaba na be tulong ba equipamentos logistik balu na be ita usa ba kompetição idane. Akarak hatete e assentamento ida orgulho teve sata ia fatin kompetição idane na ulum bot rua você lutan sira sempre participa ia fulang maio 2025 sua excelência na presidente da república Dr. José Ramos Horta mai ene ode participa na abertura kompetição idane ohi marca presença itin na ulum governo nian sua excelência Primeiro-Ministro Abu Karal Samsung Gusmau, mai itina fati. Representa kuda nai sira kusi, contente teves. Representa sukurua ihene, contente teves, juventude sira, contente teves. Ba presença na ulung sira mai hari aktividade dene. Ami espera kata, abonana bele, ami husu lisensa nianaran, bele tau lorong ida tau sanana kap, bakuri dadet. Kita pasaliman. Ami husu keraikan representa kuda nain sira kusi bele tahu sana nakap iha kuda. Bawa mereka, obrigado. Oke. Ahono ini dene makau relapsai. Salam satu hobi buat kita semua. Obrigado Barak. Ya, kita dapat terima kasih Pak Presidente Comissão Organizadora, ao mesmo Itania Presidente da Associação da Corrida Kuda Ninian. Dia. Hanesan ohin kita ni Presidente Comissão Atetio na kata ihane iha grupo tolu. Kau karak rona lai grupo tolu sirne presença ihne kalai. Ami karak bolu husi NTT Indonesia. Ihane iha pronto siap untuk saudara-saudara dari NTT ada di sini. Iya, siap. Mana suaranya? Oke, terima kasih. Husi Suwai. Oke, Suwai. Oke, Suwai Sergeliang, Inabe, Suwai. Pronto. Ikut Liu, oi, Kusi. Obrigado. Dia, ida nema grupo tolo ne memang orsida se compete to iha dia 4 de dezembro. Tamane ita se rona dali datan itania nayulung intervenção badak husi presidente autoridade rewa atau liam badak baita hotu liu ba itania kori de sira nebe maka agora dadam ihatiau na itania putaron. Boa tarde, baita hotu. Olog na nain, Sua Excelência Primeiro-Ministro RTL, entidade tutelar no Superintendência dos órgãos administrativa executiva Raiwa, Maumbot Carara Sanano Gusmão, Excelência, Senhor Ministro das Obras Públicas,
com a estrutura Tomac, Sua Excelência Secretário de Estado, Eletricidade e Água e Saneamento, Cariquené, com a equipa, Excelência Senhor Presidente de Função Pública, com a estrutura Tomac, Senhor Comandante Piantelli, Excelência Senhor Comandante FFTL, Santíssimos Senhores, Senhoras, Sefisuku Cunha Lalisuk, Naimeko Costa, Lifau, Sefi Aldea Umenoa, competidores Kusi Oikusi, TTU Sulai, representante Tio Mabusi e Tio João Gonçalves, Kudana Insira, tu Luqueiras, e administrador posto, a estrutura Tomac, amo pároco Pariai, São Miguel Arcanjo, Yane Karik, botar riba amo, corredor Z2, maka respeita Senhor Diretor Geral, a estrutura Tomac, Presidente Acau, Associação Corrida Cuda Ecusi, a estrutura Tomac, Mau Mario, Mau Batista, dalitan kompetitores hotu-hotu, que haula temi itabot cernenaran, hauni mau, hauni alin sirang, ama apa itabot cerne, que haula temi itabot cernenaran, permite ami ato uluk disculpa, tinang koto kita ne, itare itania hipódromo itane sidau completo, tinane ohin ami tama pulang dan toluk, ami sidau bele completa itane, mai bene obrigação autoridade ato continua investimento importante, investimento integrado. Agora dará consultor ida ato redesenha plano reurbanização fon bacunya lalisu lipau naimeko tamba área idane área ma subzona especial para produção hare. Nomos hare com a potências estabelecimento hipódromo idane ba futuro investimento turismo desportivo. Senhor João Gonçalves Janeiro, ex-presidente cessante, Sira Nairua Maca Usu, Sefi Aldea, Umenoa, o Sefisuku Cunha, Atunane, ita localiza investimento importante idane. E você kita realiza, assina MOU ida, o entidade ida se ajuda ita ba osirania peritus ahli usi Universidade Brawijaya atunune halo formula konaba aihan ba kuda honune mawalin sira kuda na insira famili sira ya kunya lalisuk tamba ita botse ya natar besuli basic mota besuli o formula ne ita botse bele investemos ia aihan ba kuda emo totu bele sai investormos atu participa investimento com presença hipódromo irane baita investimento turismo desportiva liliu modalidade kuda ianai primeiro-ministro entidade tutelar ne oin no família hototu ami compromete kata to dezembro remata itabele hare ona kata arena laran se aumenta tuir nia dezeno antigo na vek sidau consegue irane acontece tamba ia problema etuan ne faz parte herança irane ausimo que ela fácil atu bele resolve tamba boa toto tem lá tuir lei semana kotu ho consciente ho evento ne ita orienta ona setor privado ita ne parceiro corporate social responsibility partners atu bele aumenta nível arena ne atu ne bele garantia seguro proteção bacuda ne beke halai anesa nohin presidente associação corrida kuda kusi atete idanesi dauk 100% mas be tamba tempo limite
Itania parceiro corporate social responsibility partner sidak belahu e comprometido iha Natal tinamfon remata no itabele halo competição regular doméstica ou nível itaho ente TTU regularmente iane. Saudara-saudara kami dari Timur Tengah Utara, tahun lalu saya sendiri dengan teman-teman Aqua sampai malam kita berusaha supaya teman-teman masuk. Terima kasih tahun lalu kuda Sumba semua masuk. Tahun ini kita tidak bisa mengatakan mengundang harus masuk karena kita tetap menyadari pentingnya keamanan untuk kuda-kuda kita. Kami minta maaf kalau toh ada pelayanan penerimaan yang tidak bisa membantu saudara-saudara kami, tapi nekaf mese, ansaf mete, enok mese, nisu mese, semua pasti terjadi lebih baik pada waktunya. Sekali lagi, kami tetap memohon TTU Suai Kob Bobonaru Atambua Belu, pandanglah ke Okusi, hateka mai bo Okusi, alende itenu mebot, mai be hipódromo idane, bele sai ita hoto ni orgulho, ita bele usa hamutuk, atu bele promove, tamba saída, tamba o Okusi, Cova Lima, Bobonaru, Hariona, Grupo Trabalho Técnico, com a área de desenvolvimento na cooperação, área fronteirística, deve que publicado na Jornal República e tempo para primeira encontro trabalho grupo de trabalho técnico acontece atuharé saída ma kita bele coopera hamutu pode avança aspecto modalidade desportiva áreas fronteirística faz parte da cooperação no desenvolvimento integrado entre área fronteirística hamutu. Tambah karena berbicara mengenai pengembangan dan kerjasama area perbatasan, Okusi tidak sendiri. Okusi la mesa Okusi ya Cova Lima, Okusi ya Bobonaru, Okusi ya TTU, Okusi ya Oepoli, Okusi ya Umos ya Belu. Ita hamutu halo ita dia oda matambot fronteira né. Na kono oportunidades econômicos, na kono oportunidades, na kono contente, ba ita hotu nia povo. Nai primeiro-ministro, ao kuliah Naruk Teves, ao uso desculpa, amnesty, juventude sim. Ami uso grupo cooperativas, grupo setor privados, Liliu Cunha Lalisu, Lipau, Naimeko, Neveke Hela Besikene, Hanoi Naraun, o insama kita bela hamutu, transforma fatin idane, fatin nebeke atraido, ba potência ita atau hamutu halo atividade esportiva ida nebeke conhecido, honaran Timor ba ita hotu. Idane makakara koha, etan akara convida, e Icos agradece, continuação de agradece, de gratidão, de apoio, UCI, Golden River Universe LDA, que oferece gratuita. Tina idane autoridade organizadora a me decide la USU apoio patrocinador. Autoridade comissão organizadora Rasik Esforço, mas tiran oin hira idane hotu, ne tem que ser halao iha ambiente no modalidade gestão negócio. Iranema que ideal ita tem que promove e a se uso no concorre a comissão atuari taxa ida rotativa honaran taxa ba entidade tutelar no superintendente Raiwa. Se la bolo nesse primeiro-ministro Karek, a me bolo entidade tutelar superintendente Raiwa. Ita concorre com ela? Agora concorre, a me concorre autona. Ambil buat makanya desculpa Karek buat rumah lakona itu buat senelar.
Obrigado. Nagsambanat niyo kit. Kalon mo ilas po at mes kantom. Auto desculpa. Minta maaf. Kita ko katabua. Tamlila tabua. Boa tarde. Baik tahoto. Ya, kita ni lepas lima makas diutan dari datang baitan ya Silencia Presidente Autoridade Rewa. Nebe makfoto niya liya menom barak baita hot hello right mane kidane. Relasyon hoy tanya kompetisang corrida da kuda iha paikusi ambeno. Firmai ita sirona Sim. Ito pasal yung baabonana. Nabi makadumit yung visita. Ita troca ita niya trophy nabi makuha sa Silencia Presidente Autoridade Hatete. Ita troca ba yung trophy sanana Cup Corrida de Kuda Paikusi Ambeno. Concorda? Concorda. Obrigado. Dia, quer poder mais? A me convida Rodomin Tomac. Kami convida Rodomin Tomac, com respeito Tomac, na primeiro-ministro da RDTM, Abo Kairala Sanano Gusmão, Hato nia lia menon baita hotu, ao mesmo tempo se abertura itaninia corrida kuda ihar lorai mane kidane. E kuno pating ami entrega ba aminia nai Abo Kairala Sanano Gusmão. Halo Pak Bos. How to conhecer? How vai a tu nome? Atau how penonto? Amai fale o cursi e me convida para atividades hala bana. Também me obriga a tu kuliah. Leo como leo? Au na leo. Iwi leo. Au na leo. Bom, hala tere tu kulisida. Ani mai ma produzir lebih halai. Lain kuda halai mai huda ami. Hatu kulisida sida. Kami rotona. Presidente da autoridade, presidente da comissão, presidente da autoridade, ao nosso presidente dira. Bem, há um problema hoje em Kuliah Barbara. Tim yang kata atau cria ayam bakuda, precisa roni tamsa. Hoje, kuda sila mai usia endiunia metro rua, ideia setengah meter. Ini berlatih nih. Wow, bagus. Kuda setengah meter. Ayo, ayo, kuda keluar. Agora usia dengan atubak usia halai. Cuma susir tidak tahu yang kutu kelarang sila lain Ustaz. Hei, sila lain Ustaz cuma susir tidak tahu yang kutu kelarang. Tapi cuma mana ya betul kan? Bom, parabéns baby. Tambah última vez ao ini, ao lembra? Kuda kusi, lahalai, laudit. Halo boso, tambah ini awalnya laudit, laumai, lalai dah, cerbaku lalai, laumai. Nene, oi awak gara-gara, começa a lalai orang lalai. Setelah lalai nafati, mas pronto, ini yang
visão e minha esforço bom, uso de cada atau harus itu tidak. Ini atau organisasi nusa ini mengatakan harus itu tidak. Perlu. Perparan bagus presiden ini 1 meter di tengah. Kikliu nih. Ulugmas, kami tanggulira, alai fronteira, alai suai, manang, nós somos sai, kami sido não sai. Mas, tina, pero loke, nia, ini lah dia. Mas como ketua zona, ciri-ciri beliau dia maka. Ulu, ini sebenarnya maka dari ketua mas ini halva. Apresito Deus e meu esforço, e minha Hanoi, hal na Fatima. Pero, hal só mais fale quando a hotel que ada curania, a cozinha curania boti dona. Que gana se nem de moe vale. De moe vale já. É mania não mais ui, asen vai atrás de precisa usar escada não sai. Ini aku ini balik di sana. Itu kuliah 5, itu kuliah 5. Laos kata problema laos de ki kebot. Sehatene halai magas mana. Sino boto ki halai mutu. Halai bot. Ini ne juventude. Ciri-ciri de adulto, competição grupo adulto, de juventude. 90 cavalos, uau! Mungkin mai hari kursi entertainment kala hat ke 5, kursi ni apa setengah meter ni kala atau senuluida. Oh, que sí, no, nebe, como hemos tu imaginé, arriba, apa masih labar sih Amerika mana terhari, udah halai, nebe, harus dikata kebutuhan dunia, satu kursi udah halai, kita masa lagi. Terima kasih Pak Excelência Primeiro-Ministro. Ako kay Lasaran Luzmal. Los. Diag, disculpa, ita se lo que ita niña competição idane oficialmente se abertura usin tenía nai Primeiro-Ministro. Ako kay Lasaran Luzmal. Tamane cura se lebe makiha hoy a mediante ona, senhor presidente associação pela orientação vai tenía. Ya, Associação idane ami se fokila fali mi ba iha presidente associação ako anian atu bele orienta ka ahu itania competição idane. Dia, obrigado para a oportunidade, obrigado para a Excelência Primeiro-Ministro, na Beculião, na Baita. Ahu italoke simbolicamente iha get star, hitmulai hatsif, publicasi Tikifikasi ni, primeiro Habolo Kuda Morris, segundo Kofan Autuan, terceiro Carabela, keempat Mewana, 5 Meta Vinino, keenam Belu, ketujuh Fitu Mahmudi, kuda sirne bela nada basic batama iha, get na parita combina itania. Sua Excelência Primeiro-Ministro ato pele para lo que get simbolicamente kata competição kahurona. Hafsante, awen dikasa mes e
atribut uso pa comissão, ato bele fosse na atribut. Atribut primeiro, fute faro, segundo, fute capacete. Helm. Kuda Naran Morris. Nain kuda Jose da Costa Rui. Segundo, Kofan Nauptuan. Hieronimo Simpa. Tercero, Caravela. Cinco, cuatro, Melana. Metan Binino. Belo, Fitul Malmuti. Kuda sirne bele daga tamana. Dikasih nabi versin taman. Comissão bato na ba bele hatame again depois bele hasai foto. Jornalista sira bele acompanha. Uso grupo suspense comandante polícia. Membro sira bele atenção para segurança tambah kuda halai amade bele halai sang. Kuda Morris Kofan Caravela Mewana Metan Binino Belo Fitul Nonbuti kuda mai putar yang lain sesuatu dikasih putar mixin ini mata nih Zoki Fotifaru putar yang apa mahal di situ putar merah. Ini nama orang nabona di itu kuda 1,5 meter. Ini awin tinggi 1 meter itu. Itu sama bela sesuatu. Kapan Abtuan Morex Caravela Mewana Metam Binino Belo Fitur Malmuti kuda sirne bela tama meja. Halo association halo ambiente mulai situan musik acompanya Dalitan Caravela Mewana Metam Binino Belo Fitur Malmuti dikasih lebih taman kelas pembukaan abertura exhibição kita se anima abertura dene abang mak kita detailu kalau kompetisi lune kita bela hetan lugares atau lune bela tama ya final semifinal mau final banyak kita ni itu dia kuda sira nomor 3 joki sira yang bakal berada daun tamu nama corrida itu dia jadi masa di mana datang Basiado tanpa sangat kritikan stop ini kuda lain sira batare Akose Caravela siap Boris bela tamaget Boris tamaget kami sampai hasil foto jurnalista sih Boris tamaget Kofan Abtuan tamaget Caravela Mewana Metam Binino Belo Fitul Malmuti Caravela Pertama dia kalau ama hotoona ita kombina ita niya Osmesia kalau primer ministro pela mai saya get udah get udah itu Caravela Mewana Metam Binino Belo Fitul Malmuti saya bela taruh udah lebih kasih Caravela ini kuda suara Caravela tuan rumah kuda le kompetens senat bela taruh iya supporter sira ita cuidado tambah kuda sira bangira halai tahu corrida ita bersai husi koridor de laut betul nih kuda masuk kuda taman
Iya, semua penonton sirai tabel situan tambah kuda nih dia Sonia Maus Fodena Inde. Kita sira selo bele situan jurnalista sira bele putih video foto pasti hari komisan sira bele asigura linya pa koridornya ambil sehalai ho asira makas. Halo kawan-kawan supporter Rosi Kuda Hirabe. Sabar. Ya, kita se Rona apa-apa usi presiden dan susah dari surah tidak totolu kita dia siap fokus sudah di atas kuda nih Hambrik main ini kan oke tapi benar satu dua kita untuk dia lima mulai. Balik. Sudah kita balik lagi. Oke, itu masih lama ida peng. Dia Forsalos. Jutor Kita balik. Jutor Ibonyan. Nah. Sudah oke. Dia maklai saya. Sudah oke. Sisanya orang mulai. Mana mau kuda bersama nih? Kuda bersama. Karawala. Bitor ugun. Correct. Ramya anak akan tahu. Cuidado. Ini udah matang sudah vlog ini. Ano halay main itu sangat malay. Sama kamu sekarang ngurus nih. Ay, Carvela. Iya, kita selesai mana usi koridor negara. Sudah serba halai 1.200 meter. Penonton. Kita masuk ke turnamen ini bete na si kau berikan saran deh hele Betul juara satu. Betul Malute Usinabeko.
competição primeiro Itaúsi. Abertura niyan, exibição. Sudah sir na bema. Tama. Jose, obrigado Pak Bolsonaro na bema melakukan naik kami kompetisi ini nih. Tuirtan. 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 Kuda terpara. Sudah penuh. Teflero Lamas. Gabam nasi. Sana Biloni. Tafin sila. Infei bola navitivo. Bela terpara. Atribut Faruho Capiseti Kabisam Bela Repuelas Lunei Tabele Bata dia Sesau Segundo dia Obrigado Pak Mananain Sira. Lebih mahal eksebisang barang. Barang kita nih. Perparatan kuda. Pemisah beli relata semak 1, 2, 3. Kita selesai. Hanya publikasi. Sesal kedua, kita hafal sesal kedua. Suleo Panino, Teva Namas, Abam Nasi, Sayana Bimeni, Tafin Sila, Infeng Kolana, Bipimo, Amin Salwata. Next kelas gabungan ABCD, Lebe kita hari ini. Nanti saya asisten moto corrida seguro dia. Usi Chungu Paineon, Tefneno Lamas, Gabang Nasi, Sana Bikeno, Bineko, Tapin Sila, Impe Kolana Bitimo, Bele Tamradaung Bayhag, Gate Star ini. Oke, kuda sirne memang kami miteo sirne yang naran. Bele tamarada mau sirne joki bahaya. Get. Suleo Paneno. Suleo Paneno. Tefneno Namas, Kabam Nasi, Sana Pineko, Tafin Sila, Impen Kolana Bitimo, Alin Salamata. Dia kuda sirne memang kami teona. Bele tamaradaung baiha Gate Star ni. Oke, semak taruh. Semak taruh wilayah nomor kuda siraya gate-nya. Satu. Yo. Eram lima. Dari sini. Ane salumata. Semua ini ane pro berbeda sesuai servis rawat berbeda boleh lakukan. Itu
Ang ikabida Ismesia, Ministro Robert Fumigas, Maya Juet, tulad ko. Alam natin masyaw, autos halo, ubas lepi kasama pagkanta. Dikas ini, dikas gabungan. Salah sini mas pagkanta. Mau kelas A, mau kelas B, kelas C, nomor 2. Baik dis. Dikas gabungan. Ani Salmata ini di kelas C, ini 1000 meter, mesin 1200. Abang Nasib seorang, dia nanti, dia nak kelas A, dia nak kelas B. Oke, tapasan ini Magdio, bikai sini. Siapakah dia? Kalau kelas gabungan, dia berlari. Siap. Tali selesai. Zoki Hakmata dia kuda dia kebas. Sirakat kuda asai tali nanok. Bayira surah idarwa tolu get tarutu. Hele kebas kuda halai. Oke. Asai tali. Oh, sudah. Asai tali. Lai. Iya. Kalmas. Amin Salmata. Naras ke Salma teras. Selesai. Nyesahan. Anis Salmata. Oke. Kejar dia. Kejar Anis Salmata. Jumpai dia. Coba kamu kejar. Kau lihat atau tidak masuk sampai 3 makan dia. Sendonya makan. Bintang kawanin Salmata. Kamu bintang bintang gimana Salmata. Itu adalah Lukas Wakuda Anis Salmata. Itu speed biasa ya. Kelas gabungan. Osi kelas A, B, dan C. Hai Wakuda Anis Salmata. Itu adalah Lukas Wakuda Anis Salmata. Video. Tidak ada mudah tapi kita respeta. Kita lihat kompetisi. Saya suatu. Lepas di mana? Awal ida. Batin mago. Abang Rexina saya hot. Saya hot. Musik yang kuda dan bagia. Kasan taminanan, kasan beartistic. Foi. Dikasih naya. Foi, misol. Oke, kuda serada makohin korida tiona bele mai forma yang kotumne. Mailai. Saya dah saya foto halu. Amerika patik yang kotuk ya Pak RT nenek kotuk. Saya. Oke, kuda serada makohin tuir korida yang primero nomor segundo. Bele saya mai pali recinto corrida ini atau nude kita bele for precisão vai ter que mana mais coba segurança PNTL atau bele assicura ia dala lara nella bele ia penondo la bele tama ia lara de por favor uso comando PNTL atau bele ajuda alo mamu tambah questão segurança para EMA nomos vacuda. Lihat
Oke, itu sila penonton lebih lebih. Kuda free jalan. Itu sila ini. Oke, kuda sila saya forma paling lihat tenda di Kotu. Kelas bergensi. Kuda khusus Indonesia. Robin. Hosana Dewa. Inhat Amelia. Diminta kepada teman-teman dari Indonesia bisa tarik kuda datang untuk ekspedisi. Robin. Hosana Dewa, Inhat, Amelia. Kuda serne Hatewi Nadau, kuda berlaka ia Sumba, ia Rote, ia Kupang, NTT. Robin, kuda Sosa Husi Sumbawa. Hosana Dewa, Raja Daratan Timur untuk kelas B, tidak pernah kalah. Menang berbintang-bintang. Hosana Dewa, kuda dari Kupang. King Hart, Amelia. Kuda Inang Nebe Forgi Tewes, kuda tidak pernah dikalahkan di daratan NTT Sumba, Kupang, Deva, Rote. Mengarang kuda Amelia. Sila Tamage. Ya, kami mengundang saudara-saudara kami dari NTT, dari TTU Belu Malaka yang berada di tempat ini, yang untuk mengikuti perlombaan pacuan kuda. Kami persilakan untuk masuk dalam gate start untuk memulai percobaan pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengundang kuda Robi, kuda Hosana Dewa, King Har, dan kuda Amelia. Amelia Seniman ba kuda hadirane. Kuda serius Indonesia, seri kelas B. Ita aretok sirnia velocidade, o sirnia qualidade halai, o sirnia potensialidade ising wensa. Asne wensa diminta kepada teman-teman dari Indonesia untuk bisa menarik kuda masuk box star, gate star. Ya, sekali lagi kami mengundang saudara-saudara kami yang dari NTT, TTU Belu Melaka dan Kupang yang namanya sudah kami bacakan. Silakan masuk ke Stargate. Ami husuba segurança, comissão organizadora, bele assegura na fating corrida ninian. Tamane ita seita laheng la mantém segurança, então ita la espera acidente deve makse acontece e halorai kidane. Sekali lagi kami mengundang saudara-saudara kami dari NTT, Kupang, TTU, Soe, Malaka, dan Belu yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami mengundang kita semua untuk masuk dan melakukan simulasi pada sore hari ini. Kuda Robin, Hosana Dewa, Kinhar, Amelia. Apakah kuda-kuda yang sudah kami sebutkan ada di tempat ini? Oke, silakan datang. Dia firma itu saya asisti dari datan. Itania kuda sira usi itania nação vizinho Indonesia, nebe mak representa usi distrito 5, Kupang, Soe, Kefa, Belu, Nomos, Atam 2, Malaka. Iya. Kami mohon percepatkan langkahnya supaya kita bisa memperpendek waktu. Sekali lagi kami mengundang saudara-saudara kami dari negara tetangga Indonesia, kuda Robin, Hosana Dewa, Kinhar, Amelia.
Cek. Usuba menia pentel na força atu bele segura na fati itania penonton sira atu labele tama ba iha koridor korida kabalunian tambah risku tebes. Diminta kepada teman-teman pemilik kuda Robin, Hosana Dewa, Kinhar, Amelia. Let's go. Sekali lagi kami memanggil pemilik kuda Robin, Hosana Dewa, Kinghar, Amelia. Cepat. Cek. Dia dia joki sira husi kuda nebe maka ohi ita bolu ona husu di school pa tambah i falhanço tekniku bahasirnya kuda razão tambah kuda hambri kalan hira keda siha frontera tambane tuir sirnia Hanoi kata sirnia kuda yang fisiku la suficiente atau lai ihaloraik mana kita nih sir se prepara sirnia kuda hodia tamane disculpa botip tebes husi itene joki sira husi NTT sirban se pronto halai iha aban loraiknya obrigado base saung idane tamane base saung beratoluk nian la iha ka kanser ita for apreciação itene lokal sirane be maka ohin halai tiona obrigado barak tebes bato atenção. Oke. Dia obrigado para itene abertura dene hanes ng mas protokol de hantiona. Sesang tercero nian pa esbisam. Laya ita se sormal falai iha aban tukurua. Hode continua kompetisi